ذاطان وري اللي ذاطان قرن السطروميث نغست فرانسيست لوتيزم تشكي أمذان لدغان أقرود يغلق غف يمانيس يومي ثيكوال نقار يقور وقرويس أطناقي ثلاد فلاسس الاثنين ذي زقارة بحيسات بخام بقرا وغرفان الولاية تيزي وزو يوث تمليليث تسنانت مليليث اندادي كان إيس المذني سداويا تسداوي ثمولودات معمر تمدين تنتيزي وزو أكوت ذوك لي وين لادغان ثيذي معذار تساقوني تنداد اللاني سوراقي إيدي تبع أوس قرضش غفة طناقي نستقصد ماس عمر بالخير يونس الماذ تسداوي مولدات معمر تمدين تنتيزي وزو يدي فكان نغيدي قدمن يونس راقي غفة طناقيني أدنس اللي شرب وين غيديرها ذاشي لوتيزم استقبايلي L'autisme c'est un trouble, c'est un trouble l'envahissement du développement. Et il atas rigordan الورش أكثر تحديين وجيني c'est un trouble يتساغ ألا برش ويترثن وتفنارا وتسينارا أمكن كومونيكين avec la société. غلقنا في منسن تشوغالن عزلني منسن في لا سوسيتي وذاك كي الى قاسن العبد اثني دي سوفاغ سي الديكالاج كي نخاطر انني تعيشين ان ديكالاج افيك لا سوسيتي الى العبد هذه يوث مكرثني دي سوفاغ سي الديكالاج كي وكن هذا عايشين ثوذرت نسن اميه ذاك نلاق الحاله مياض. L'autisme c'est un phénomène international. Il est en pleine, il prend des dimensions alarmantes. On connaît la Kabylie, elle est touchée en plein fouet. On peut faire l'exemple de la région la plus touchée parce que nous sommes en contact avec les associations qui ont travaillé. Nous faisons par exemple la région de Azazga, c'est une région qui est très touchée par ce phénomène. Et là, les autorités, elles doivent prendre en charge cette question, faire des enquêtes épidémiologiques pour savoir les raisons qui poussent il y a de plus en plus d'enfants autistes. L'autisme, il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle le spectre de l'autisme. Il y a Mozart, c'est un génie de la musique, c'est un autiste. Ce qu'on appelle les autistes Asperger. Il y a Einstein, c'est un autiste. Il y a Isaac Newton, c'est un autiste. D'ailleurs, il y a des spécialistes qui disent que le développement de l'humanité, le développement technologique de l'humanité, il est dû en partie à ces catégories parce que c'est des gens qui sont capables de l'impossible. Ils sont أسلواي بوكرا وغرفن الولاية نتيزي وزونا غلابيوين ماس حسين هاروني يبوي دوال إمي تبدا ثمليلي ثاقين غاف الحالة إمعذار إلمن دبوس أقرغلان إمعذار ديتشيلين أسن 14 مغرس نمكول سقواس أسيد نسل. Le temps nous prend à une vitesse effrénée. La situation, vous la connaissez. Le monde va vite et des fois on ne regarde pas à côté. Et des fois, on ne s'occupe pas des choses de la vie. Des fois, on ne s'occupe pas des plus malheureux que nous. Ainsi va la vie, mais ainsi doit être corrigée la vie. Et je pense que réfléchir, s'intéresser à cette frange de la société est non seulement un devoir, mais une dette, et une dette à honorer. استقلالي تدينا بلي قرصني مع ضربي نكوني دي مع ضربي ثنجا نكوني الغلطة تنقرنت ولا نسولي أنا. Nous sommes dans une société, si ce n'est pas les associations, parce que les associations, elles agissent, elles nous rappellent, nous, à agir. Même quand on oublie, ils sont là, et je dis, moi je salue leur courage, et ils s'accrochent des fois, difficilement, mais ils sont là. Et moi je leur rends, pas hommage, mais je leur rends grâce. Et c'est extraordinaire ce qu'ils font.
على حساب ماس حسين هارون لابي وين تيزي وزو تهقد تصبضو أصل 4 18 مغرس تسوي لاتي مخلفن تودرت يوزل 300 إمعذر الولاية تيزي وزو. بالقاسم محمد سعيد سك تيزي وزو.